Today tutumia kathio mokau walk ketho keo manisio witu undu tuele kwekalanya na Ngai kana tuele kwenda na sena Ngai otondo Enoko wekie. We'll use that word walk, W-A-L-K, na kwetu hiyo iwe ni funzo. Ando Ngai ethani tu kwenda kuona cia manene taila sionekie kwando ala mamwike ya Ngai the one to go saitambe ata Enoko twenda na Ngai for 365 days a year. Let me remind you today and let me encourage you, my friends, worship God. Ambia mwenzako dhaitha Ngai, mwe dhaitha Ngai, please mutungelele mwe dhaitha Ngai. Hallelujah. Worship kana kudhaitha Ngai Bibiliani kwina moelesio atatu. Welesio wambe to worship kana kudhaitha Ngai ni kuvaluka mbeo wake. Kuvaluka mbeo wake veala matula siandu na veala ona mabaluka na mabumo mbe wa Ngai. That really is the meaning of the word worship. Mnapoona ndeto Yesu dhaitha Ngai mabinda maingi ikitumika Bibiliani ni kuelesia kwa kuvaluka mbeo wa Ngai. Ona asumbe ni mabaluka wa mbeo na kithio mochuno to kitumikite vau. If you want to worship God, panafaa kuwa na physical demonstration kana manifestation ya attitude ya humility na niyo kuvaluka mbeo wa Ngai. Praise the Lord. Ndeto Yesu kuvaluka mbeo wa Ngai ndiko thete kuswani wanando ibindani thi nondo kumatwa apokea Roho Mtakatifu na tukaanza kujifunza kuinua mkono. Watu wachache wamebaki, wachache wale ambao wanampigia Mungu magoti. Na wakati mwingine tukitembea hapa na pale katika kuomba in the church, tukitembea hapa na pale katika boma zetu, andwamwe ni kuiwa tamabikie bando nana na Ngai. But let me encourage you, kwa saitambia la mwekio umpigie Mungu magoti. Never wiwa utamukonia ndu osa kwa kuwa muka kwacha on that sofa set kana on that bed of yours. You remind yourself the attitude of Guinevere. Maana haikupasi kusimama mbele ya bosi yako. Kuli alame na mabosi ni meana monga maambe wa mbosi mo. Mabinda amuka za kwethia mbosi aunje inyo ondeni mwelekweza munje. Na ndo elekweza wili endi mbosi wakuwe kitata aunje. Ona mabinda maingi wimwathe kwithwa uunga menike na mbosi yeke hata okendi. Na mbosi akitembea katika ofisi yako nikeno munenge ndai ya either uungame na wimwathukia kila kivila chako. Nondo ni mbosi yao, ni mbosi yako. Ngai no thonokete mambosi asu andino na basa muno. Na neba elendi ila wathimbo yani na yuni ngumuthangasya misini yenu ona kuya kwenu kilumu ni chandini please wathi uboya mbe wa Ngai na ethi wanitwika uone kanisa nitwika useo tumunenge yoba ndeya ila imwaile by physically humbling yourself kwa kutulia ndu. Amen. Ondungi wa kudhaitha ni mutalatala wonde wa udhaithi. To worship God is to pass through the process of ritual, religious ritual. Ayuti nimethiawa na religious ritual na yambea basamuno nikena muthenya muna withimbe wa Yehova wena kula kuithesia pena mu wouma ekaluni na wenda ukotaba no keke ya kiuni na withamba na muweva na muusu na ndi wende kumandhondo kathi kaluni wi manda nthembo ya ile muthenya usu wa chao wa ikalu na yuma luka kwa Yehova ukamumande kaluni yake uisisia nikena ndukatine kana ndukatinwe nikindu chonde na keba kibuku na wabikambe wa Yehova na wanengane nthembo yaku uyumisi athembi anene maithemba ila nthembo na manandwe weka muya ingi sadaka iteketezwe mbele ya Bwana na ile damu ichukuliwe na muiminzangiwa nayo kama ishara ya kutakasiwa. Na baada ya mambo hayo yote mnapewa baraka ya jioni na yule priest na mwenendo kamusi. You have participated in religious ritual that is also called worship.
And let me tell you, andu mangai kindu kicha kusembethasya maundu menu, kusembethasya uthaithi. Nundu mwina maundu mukwatie kuyanza, nundu mwina maundu mwendesye kuyanza. Let me encourage you. Ni mwele kuya muthena utewa kumuthuku mangai. Nokeza kwizi oneza tuiba uthaithine. My friend, we bandu utona kwizi wa we mumanda Yehova. Hala maenda akuya kuita wakatoloni ni mwika anesa. Lakini nendewa muno edhu andu mamukalala nitwithiwa na kwenda kuthaitha Yehova muthenya muima wa ritual. Ekaiko azia kisunguki English service ndio kwatia. Akakwazia English service ni asunguna andu mavulotini. Okakwatia na wambie kumuthuku mangai kuma first service. Na wika lenginya la Yehova kwa unengo thei. No, it is only one day that God is asking of you. And it is for your sake, not for God's sake. The Sabbath was created for man because we need to rest in God's presence. Tukabituke ni rest isu. Ambia mwenzako abudu Bwana. Hallelujah. Abudu Bwana. Praise the Lord. Andeto isu ni isu. Ni isu, by the way, na bayingi. The Bible says, Yehova niwe withoke asiandu mo muthaitha. Uthocho wake ndukabuthie. Asifiwe Yesu Kristo. Kuthokwa kwake ndukageta ndukakubuthie. Okambeo wake na ndaya. Palo kambeo wake. Tulia ndumbe wa Yehova. When it's time to pray, take time to do so. Ndua nene na Yehova. Na nitue kanesa tukeka kuona tatuya nene. No dhambe ya kwini kunenga nelawa masia. Ndembo isi ya Yehova. Nundu singivete mulia nene na Yehova. Yehova ti ruto ola mutinda mwiteta nondo wakoti. Munenge inda ya ilai mwaile. Worship God. And in so doing, you will be doing what Enoko. Weka. Niwaendanasya nao.